Bok ljudi, Firefox je i dobrodošli u još jednu epizodu za Gamer Minecraft. Danas, ovo tu je opet prva epizoda, zato što sam odlučio raditi novi Let's Play. Zato kaj onaj, malo sam radio, malo nisam, pa onda sam izgubio save i tak neke stvari. Tako da ćemo raditi danas opet iz početka. I trebao sam... ovaj tu seed zove se GLAICR, budem stavio video description, tako da ćete moći pogledati kako se zove. I trebali bi početi s drvetom, kao inače. Ajde sam da nakupimo ovog drveta. Da. I slobodno mi vi preporučite koje modove da koristim. Ja imam sad nekoliko modova instaliranih, pa onda budete vidjeli kaj imam. Imam mod za oružja, malo bolje kretnje, neka iza mene, čekaj. Ja si samo mišljim neke, čini se. Okej, još ovo skupiti. Idemo tamo. Aha, znači to mi je padlo unutra. Kako sam i čuo ja vodu, kako skače. Imamo još, tek toliko da malo još imamo drveća. Okej. Tako. Okej, znači sad trebamo napraviti kućicu, kao inače. Ups, evo. Da se ne vidi da koristio sam, neću čitat. Okej, trebamo napraviti bench. Kaj nisam napravio. Okej, napravimo ovo tu i pošto ne želim imati neparan broj. Evo, movement plus. Mod. Uglavnom što mi on dopušta on mi dopušta da radim duple skokove. To. Mogu raditi dashove, mogu raditi front dash. Evo, naprimjer ovo. To, onda ovo mogu raditi, ovo. Mogu raditi ovo. Onda mogu ovo naprimjer napraviti. Tak, i ovo tu ćemo napraviti si farmicu kaktusa. Ups. Tako da možemo kasnije još nešto za jedan mod drugi. Ok. Ako znate i koji je bolji mod, malo slobodno mi ga preporučite, ja ću ga najvjerojatnije instalirati već u idućoj epizodi. To. Stvarno mi pomaže kad tak neko mi da modove da ne moram sam tražiti. Tak. Još nija nisam skoro savladao ovaj. Ok. Movement plus. Dobro, još ovo tu malo iskopat. Tuka. Ok. I tamo ćemo vjerojatno napraviti kućicu. Još samo ugljen iskopati. Da ljudi, sad jedno vrijeme vjerojatno nećemo postati jedno duže vrijeme nećemo postati nikakve videe. Zato kaj stvarno jako iščekujemo jednu igricu, zove se Terraria. Odite pogledati na YouTube-u, ne ide onak. Probajte opisati samo TRRIA. Budem mi to stavio u video description. To, znači kaj sad moram se staviti, moram staviti kako se piše ovaj glacier. Glacier, odnosno. To moram staviti modove.
To je to. Neke, bez veze. Moram staviti još i ove, kako zove, tagove. I ove moramo, za Sonic Foxa natjera da i on počne raditi malo videa, da ne bude samo da ja radim videa. Neka je on. XZ isto već duže vrijeme nije napravio nijedan video. To mi isto ljuti. Ko da samo ja sam u Second Chance Gamingu. A da Sonic Fox ga osnovao, to i onda sad on ništa ne radi. To i kaj ovdje imamo? Ništa. Odnosno, imamo dovoljne stvari. To mi treba. Ok. To mi treba. Barem 3. Da mogu dobiti svoje najdraže oružje. Nakon jednog moda. Tako. Logan. Sada imamo pera. Mogli bi napraviti i municiju, ali nemamo pera. Prvo ćemo istrošiti ovu tu. Ovo je stari pik, pa onda ćemo te raditi novi, ne kupovati. Vjerojatno kad Terraria izađe, onda ćemo ja i XZ raditi LP novi, kojem ćemo biti ja i on, vjerojatno raditi ovaj Getting Upgrade. Evo, moram napraviti onaj Time to Strike. To ću se baciti. Zato kaj hoću napraviti si od kamera. I sad bi mogli malo životinjica nedužnih nabaviti. Ali dosta se dobro nađe ovaj tu. Movement Plus mod. Lakše se može prek neki stvari preletiti. Meni je to jedan od najdražih modova koje trenutno imam. Stvarno se volim vezati s njim. Ok, to će nam dosta biti svinjeti, ja mislim. Bacon. Muzikice sam moramo i malo smanjiti. Da. 35. Ovo ćemo 35 staviti. Ajde, ovo tu ćemo staviti 75. Netke volim čuti zvuk stvari iz igrice. Zato ćemo ovo staviti 20. Ok. Tako da me ne ometa dok pričam. Evo jednog zombača. I creepera s njim. To. Ajde. Ajde. Sami dajte. Pera. Ajde. Dođite vamo. Na svjetlo. Ajde. To. Dok ti ne govoriš? A, dobro. Dobro, neće sad umrit. Sad će se promijeniti zvuk. Shit. Koja težine igram? Kaj on eksplodirao? Koja težine uopće igram? Options, a dobro, normalno. Malo previše čudovično se spanulo nekako. Normalno. Nemam pojma za kaj brejka. Oni mene napadaju. Jako. Kaj tam spavner neki. Nešto. Ajde. Sad ćemo uzeti ove tu. Ki su narasle.
E sad, hoćemo si povećati proizvodnju ili ćemo... Zakaj mi je jedan nesto? Auć. Jedan mi je nesto. I nisam baš stecan zbog toga. Dobro, uzeli onaj tamo. Dobro. Budemo uzeli taj. Okej. Ima tamo još jedan. A mi moramo i zapravo i dovršiti onu našu kućicu. Ok, šta je to? To će valjda biti isto. Ajmo uzeti workbench i pobijet ću kućicu. Prije nego što nas ona neman napadne. Ovo sad ništa ne vidite, evo. Moram se požurit malo. Okej. Okej. Još ovog to malo izravnamo. Mi da bu napravio još jednu cijelu noć. Video. Tako da. Tu. Ok. Da malo osiguramo se. Tako. To. Ok, još ovdje. Ovdje malo. Treba se malo i koju ovcu ubiti. Dobro, budemo to kasnije. Da mi što prije prođe mrak, pa onda zato. Ok, imamo još malo kamenja. Ok. To je još ovo tu. Ok, super. Postavio to tu da dobijemo vrata. Tebi. I sad dio na ovca. U drugom smjeru. Ajde. Gađa me. Ha, sređe. Dobra. Show your moves. Fuck! Sad moramo to naći brzo. Ovo mi je najdosadniji dio. Tamo. Ok se. Dobili smo svoj mač. Fuck. Kako ih mrzim. Ajde. Još. Sad moramo se vratiti. Ok. Jesam sigurni barem. A, to je dobro. Već misli da nemamo workbench. Srećem pa imamo. Evo ga. Ok. Ne.
fuck, znao sam. Nitke treba na ovo tu stisnuti, ne. Otkud? Kak? Zašto? To problem. Možda ovak nam sad doći. Samo ekvipat mađe svak slučaj. Alura. Ok. Ajmo samo ovo napraviti onda još. Uzeti to. Treba mi kaktus. Treba mi... ok. No. Pita se di je. To. Isn't that? To je uglavnom municija za... O. Ovdje. Sad ću barem probat naći nekog. Da demonstriram. Uzem. Služeni kaktus. Sad ga nije moglo izbrati. Šteta. Ali ovog je. Ili kasnije ga je. Uglavnom što to radi, to je kao od struje, ajmo reći tako. Od struje ove neprijatelje. Znači bilo kojeg, onda se sporije kreće i lakše ga je ubiti, kaj. Ok, kokoši, treba zbog perija. Ok. Šta rastijem? Ok. Treba mi furnace. Kasnije. Samo malo. Ok, evo me nazad. Joj, ne znam za kao ne radi. Budemo probali još jedan put. Ovo možemo staviti u inventory. Tu je hotbar. Furnace ćemo staviti. Tu. Tu. Ok, još možemo. Da, treba mi pjesak da mogu napraviti se neke fora. Sad mogu napraviti onako malo stakleni zid. Ako mi treba 7. Taman. Ok, stavimo unutra pjesak, nek se malo... A ja idem probat naći neku špiljicu za nas da istražimo. Tu malo. Evo, već smo neke našli. Malo željeza. I... fuck! Sada mi je ona još i kraj. Znam pojma za odjedanput, samo osjećam se onak da mogu lakše razgovarati. Govorit, odnosno, ne razgovarati. I creeper, evo ga, sad ću vam pokazati super kako dobro radi na creeperima. A neće ga ubiti. Ne veze, ja ću ga. Pa i dobro je. Dobro je. Idemo ovdje kaj. Ima nešto. A, još i scary music, ajmo tako nazvati. I našli smo još željeza. Joj da, kaj sam ono, neke sam zaboravio 100%.
Da vidimo. Napisat sve modove koje koristim, jesam. To isto broj. Reći, znači, reći vama da mi predložite koje modove da koristim. To sam sad rekao. Ja mislim da sam i prije. Ne veze. Uglavnom, aha. Da sam rekao da je izašla nova igrica Terraria, mislim da jesam i to, ali na veze. Ponovit ću još jedan put. Za one koji nisu čuli ili nisu ga slušali. Izašla nova, još nije izašla. Igrica će doći za nekoliko mjeseci, odnosno možda čak već idući mjesec, i kaj je ovo, nemam pojma. Idući mjesec. Znači, igrica je sliči Minecraftu. To. Vjerojatno ćemo staviti na Second Chance Gaming, kako se zove, spot, odnosno gameplay za Terrariju, samo kaj je to originala njihov, od ovih baš kreatora koji su napravili tu Terrariju. I budemo vjerojatno mi stavili sa hrvatskim prijevodom. Na primjer, istraži, neću prevoditi sad, budete vidjeli, ako stavimo. To. Baš me zanima što ćete napisati u komentarima. Meni se igrica čak, utući ću samo jedan put, više nikad. Ta mi se igrica više sviđa od Minecrafta. Jako sam kupio Minecraft, zato kad bi bilo fora. Sad tek kužim da ima nekak premalo stvari. Sad sjećam da ima modove da je da ju održavaju, ajmo tak reći, na životu. To je ono što je još Minecraft čini dobrom igricom. Aj, creeper, da te vidim sad, otrovani. Oho, to, sulfur. Odnosno barut. Auć. Nekako sam čudno to rekao. Da, ovo tu mi je jedan od žestokih stvari u novom seedu. Ok, ajmo se sam vratiti u kuću. Da, trebam još malo kaktusa. Da, znam da mogu napraviti farm kaktusa, ali prednje sam se to. Auć. Fuck. Kako mi... Ajde, možeš ti to, ajde, to. Ajde, tu je nekaj. To mogu pati između ovo, niko to ne želi, tak. Uglavnom trebamo ovo pokupit, trebamo to pokupit, to. This is the reason. Fuck, počeo sam pjevat. Da, i otkrio sam zašto mi Minecraft cijelo vrijeme onak se crasha bio. Zato što morao sam updateat javu. Stvarno pomaže ljudi, probajte updateat javu, stvarno, ako vam Minecraft tak ko meni, svako malo se bio crashao. Probajte updateat javu, stvarno će vam pomoći. Ak ništa, barem ste pokušali. Samo pišite Java update, nemam pojma nijak koji je sad update. Već došao, jedan moram staviti pravilno da se smelta. To, trebam si napraviti još da. Izgubio sam drva. Evo, nisam izgubio, nego sam negdje. Fuck! Ljudi, ako želite možete, predložite da li da nastavimo raditi na ovom save-u, Minecraft Let's Play, ili da uzem neki drugi save da, kako se zove, ili da igram neku drugu igricu čak, možete predložiti. Ja se neću ljutiti. Hoću da igram, ne znam, Magicu, nešto drugo. Osim Minecrafta.
Mislim, ono, znam Minecraft je super igrica to, ali nakon nekog vremena stvarno postane dosada. To. Ispričavam. Malo me zeza ipak ovaj tu. Ne znam di su mi drva. Ništa budemo novo da skupili. Koji opet se vraća. Kak? Zapravo da. Dugo smo vani bili. Uvijek počnem pjevat tu pjesmu, nekako mi je zapala uho. Rise Against Give It All. Fakt je super pjesma meni, onak. Možete potražiti na YouTube-u. Kao i svake druge stvari koje kažem, možete potražiti na YouTube-u. To mi je ona. I'm speaking words of wisdom, let it be. To je sad. Speaking words of wisdom od Beatlesa. Odnosno, nije. Ali je? Ja mislim da je. Ok, ajmo samo ovo to prikupit. Onda otići u krevet. Ja mislim da će to biti dosta za ovaj prvu epizodu, pod navodnicima, Minecrafta. Napravo još ćemo neke malo napraviti, malo se kopirat. I slobodno recite, ono, predlažite mi što da radim. Ono, kako hoćete da igram Minecraft, da budem ono, istraživački lik, pa onda hodal po ovim, pa da idem po dungeonima i to, odnosno pa da idem po cave sistemovima, odnosno po špiljama i tako, ili da budem ono više neki lik koji kreće se po zemlji onak i traži konstantno traži, ajmo tako reći, nevolje, tak neke gluposti, ili hoćete da budem pak neki lik koji je ovak, napravi si ogromnu kućicu, onda živi u njoj, onda nađe 2 sulfura, pa od toga proba napravi dinamit, pa onda mu ne uspije. Zato kad sam uspio napraviti neku glupu raketicu koja niti ne eksplodira. Volim vidjeti čega se fajtam. I ako niste vidjeli, tamo je creeper neki. Moram paziti leđa. Evo ga, sad joj vidite. To! Idemo natrag. Zapravo idemo prvo po malo... Idemo prvo po malo pijeska. Pa onda idemo natrag. Nemam pojma zakaj smo izgubili i to drvo drva. I izgubili smo ovoga... Kako se zove... I perje. Perje mi je trebalo. Za ove... Za pljicu. Okej. Ovo nisam već dugo napravio. Ne to. To jesam već malo prije napravio. Nego... Dinamit dugo nisam napravio. Legit. Inače se uvijek volimo zezat tamo po serverima. S dinamitom. Onak. Dođeš je glavo. Tamo onak lik ostane bez glave i onda smo se smijemo ko kreteni. Kako ono to ide? Aha. Dam. Tako. Sad mi treba sand. To. Oh yeah. Ljudi gledajte kao imamo. Ok, ćemo sad. Sada možemo malo napraviti čak i poison darts. Ajmo raditi zapravo nešto s tim. Prije nego što završimo s epizodom. I reći se slobodno ako je premračno, onak, ja neću štedjet na svojim, na točevima. Bilo kakav prijedlog, samo recite, upišite komentare, kaj god, volim primati na komentare, onda si mislim da sam poznat. Wow! Prelo je puno više štetno nego što sam mislio. Ohohohohoho.
Neko vozi kamion. Ok, ajmo van. Stilio. Ok. Ok, ajmo samo spavat. Moramo ekvipat mač. Ok. Bez glasnih efekata od sada. A kako? Možda ovako, ako promijenimo nagib na kojem se nalazi. Tako nešto. Imamo je hodila. Ćemo malo svinjetine napraviti. To, ću krmci onda. Ok, malo počekati i evo ga. To, ono. Malo srbi nos. Ok, dobre. I trebao bi napraviti si chest. Što se nisam sjetio. Sram je bilo. I da vidimo. Ovo mi je gotovo. Nemam pojma kako se znala, ali nema veze. Reći ćemo da je to još jedan misterij svemira. Ne to. Ovo može ići tu. To može ići tu. To može ići tu. Ovo ide ovdje. Ovo ćemo staviti ovako, ovo ovdje. Ne, ovo to može čak ići ovdje. Sand isto. Ovo ide ovdje, ovo može ići. Tu. Ok. Ajmo vidjeti sad, u tom bio problem. Je. Haha. Bitches, you're burning. And then I am talking like lolcat. Oh no, my worst enemy is light and shit. Ne, izlegalo je. Haha. Problem creeper. To sam malo, sad pak troll. Ja isto skačem posvuda pa ne znam ni ja kaj se događa kod mene. Evo tamo još creepera. Ok. Umri! Nemoj ti mene strašiti. Boom headshot! Dobre. Koliko imam sad sve ukupno? 4. Možemo još jedan. Ohoho. Sad znači gangbangat. Svi neće tako ići. Vas dvoje ću samo iskoristiti ovo tu. Ovi dvoje nek se zapale. Ne. Ljudi, nažalost, majke mi se opet skreše i taman to u ovom velikom, ogromnom fajtu kad se borim protiv dva lika. Wow, 3. Čekaj, imam sve... Dobre, imam sve stvari. Shit, imam one stvari unutra. Dobre, imam. Nemam pojma zakaj mi se kreše, sad sam ono i update-a javu i sve. Sve sam napravio kaj mogo sam. Mahit je update-an, očito. Vidimo po 1.5 ovoj stvarčici. Gore. Dobro. Sad ne vidim creepera. Super. Nema creepera. Pak se ponadao još onak negdje. Nema ništa, ajde. Vidimo. Samo malo, hoću neki provat. Skužio sam neke. Možemo 4 puta sisnuti duplo V.
Tako da napraviš kao dupli front dash i onda stisneš još za dupli skok. Kao još jedan put. Ok. Čekaj. Aha, da. Skočiš jedan blok inače. To što sam sad napravio. Ok, ovo to spremimo. I ovo tu zapravo ne ide. To. Ok, to će biti to. Ok ljudi, hvala što ste gledali Zaigramo Minecraft epizoda 1. Nažalost. Znači, hvala što ste gledali. Ako imate neki model koji želite predložiti za Minecraft, napišite u komentarima, dajte mi link. Ja ću, naravno da ću pogledat to. Recite što želite da radim zapravo u Minecraftu. Hoćete da budem kao što sam rekao, lik koji ide po špinjama i kopa. Ili hoćete više da budem neki kao lik koji ide po površini i traži neke ogromne udubine i tak nešto. Ili pak hoćete da budem ovak na jednom mjestu cijelo vrijeme, to kopam nekad, napravim neki shaft za kopanje, znate u ovom nekom stilu. Tako nešto, samo kad ide cijelo vrijeme u dubinu i to stavljam posvuda sa ovim, kako se zove, sa ljeslama da mogu se penjati gore dolje ili neke drugo. Znači, slobodno imate dole komentare, u deskripciji će biti svi ovi modovi koje sam koristio, link za Terrariju i što još što sam što sam nešto rekao? Nema veze, dobro, ljudi, vidimo se, aj bok.